Title of my message is The Soldier of Christ. A názov mojho dnešného posolstva je Boží vojak, Kristov vojak. Pavol povedal, that the word was manifested through his preaching. Že slovo sa prejavovalo prostredníctvom jeho kázania. The word of God, Božie slovo, by the power of the Holy Spirit, mocou Ducha Svätého, can be manifested môže byť manifestované through preaching. prostredníctvom kázania. When that happens, Keď sa toto deje, on the other side, na druhej strane, on heaven's side, na tej nebeskej strane, heaven is speaking. nebo hovorí And the word a slovo is Christ, je Pán Ježiš and he's manifest. a on sa takto preukazuje. So my desire Takže mojou túžbou is that what I speak, je to, že keď budem hovoriť, whether in prophecy či proroctvo, or in preaching, alebo kázeň, comes from the other side. aby to prišlo z tej druhej strany. Amen. Amen. The soldier of Christ Vojak Pána Ježiša Krista is a heavenly soldier. je nebeský vojak. He's not a civilian. To nie je civilista. He's not caught up in this world. On sa nestará o veci tohto sveta. He's a heavenly soldier. Je nebeský vojak. He's not clothed with shirt and pants. On není oblečený do niečoho obyčajného. He's clothed with heavenly armor. Je oblečený do nebeskej výzbroje. In the spiritual realm, V duchovnej oblasti the soldier of Christ vojak Ježiša Krista shines brightly with the light of Christ. jasne žiari svetlom Ježiša Krista. His weapons are spiritual. Jeho zbrane sú duchovné. God has called us A Boh nás povolal, to be a holy army, aby sme boli jeho svetou armádou, to be soldiers of Christ. aby sme boli vojakmi Ježiša Krista. 1 Timothy 2:4. Druhý list Timoteovi 2:4. No one caught up in warfare entangles himself with the affairs of this life, Nikto sa nepletie do veci, hneď to prečítam, that he may please him who called him. nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní každodenného života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi. If you are a soldier, Ak ste vojakom, you're serving the master, tak slúžite majstrovi, Jesus Christ. Ježišovi Kristovi. Jesus Christ is the commander of the army of the Lord. Pán Ježiš je veliteľom Božej armády. He is the commander. On je veliteľom. When Jesus Christ appeared to Joshua, Keď sa Pán Ježiš zjavil Jozuovi, Joshua said, "Are you for us or against us?" tak tedy Jozua sa pýtal, si proti nám alebo si za nás? And the commander said, "Neither, A ten veliteľ vtedy povedal, ani. but I have come A ja som prišiel as the commander of the army of the Lord." ako veliteľ Božieho vojska. And Joshua fell on his face. A Jozua padol na tvár. And Joshua said to him, A Jozua mu povedal, "What do you want me to do? čo chceš, aby som urobil? Take your sandal off your foot, Vysuj si svoju obu, for the place where you stand is holy." pretože miesto, na ktorom stojíš, je sveté. When Moses met the commander at the burning bush, Keď Mojžiš stretol tohto veliteľa pri horiacom kre, he was told it is holy ground. takisto mu bolo povedané, že to je svätá zem. Take off your sandals. Zozuj si svoje sandále. The most important thing about the soldier Tá najdôležitejšia vec pri vojakovi je, is that he is a worshipper že je uctievačom of the commander, veliteľa. that he knows the fear of God Že on pozná, čo to je bázeň pred and Bohom the holiness of God. a svetosť Božia. Jesus is the commander, Pán Ježiš je ten and he veliteľ said, a on povedal, "If you love me, ak ma milujete, that's worship."
To je uctievanie. Loving God is worship. Milovanie Boha je If you love uctievanie. me, ak ma milujete, you will obey my commands. budete poslúchať moje prikázania. The soldier Vojak must love the commander musí milovať veliteľa, if he's going to be obedient. ak bude poslušný. The soldier Vojak must love the commander musí milovať veliteľa, if he's going to be obedient. ak je poslušný. Otherwise, we say, yes, Lord, yes, Lord. Inak povie áno, áno, pane, But not everyone who says, yes, Lord, ale ako dobre vieme, nie každý, kto povie will áno, enter into pane, heaven. vstúpi do nebeského But those who kráľovstva. do the will of my Father in heaven. Ale tí, ktorí robia vôľu Otca nebeského. We are heavenly soldiers. Sme nebeskými vojakmi. Our weapons are not of this world. Naše zbranie nie sú z tohto sveta. Our fight is not in the natural. Náš boj nie je v tej telesnej oblasti. We do not use natural weapons. My nepoužívame prirodzené zbranie. When things are happening around us, Keď sa veci dejú okolo nás, we withdraw tak sa tak stiahneme and we come to the Father a prichádzame k Otcovi, to receive instructions. aby sme od Neho prijali inštrukcie. We heard the story of young Kenna Ako sme počuli príbeh mladého Kenu, screaming and yelling at his dad ako kričal, volal na svojho otca, like a possessed man. ako posadnutý človek. All through the university apartment, they could hear him yelling. Mohli ho počuť cez celé univerzitné oddelenie, ako kričal. The only way to deal with something like that A jediný spôsob, ako sa s týmto vysporiadať, is with spiritual weapons. je len duchovnými zbraňami. Spiritual weapons. Duchovnými zbraňami. Some of you are in situations Niektorí z vás sa nachádzate v situáciách, where things are just going wrong kde proste sa len tak veci nejako nesprávne dejú. and you're using your natural mind A tak svojim prirodzeným rozumom to rozmýšľate. try to deal with it. A ako sa s tým vysporiadať, čo urobiť? You cannot fight demons with natural things. A my nemôžeme bojovať proti démonov prirodzenými zbraňami. You must use your weapons. Musíme použiť naše zbranie. Now the devil has weapons against the army of the Lord. Takisto diabol má svoje zbranie, ktoré sú proti Božej armáde. Paul says we are not ignorant of his devices. Ako Pavol hovorí, že nie sme si nevedomí jeho zbraní, His primary weapon against believers is offense. diablovou primárnou zbraňou proti veriacim je útok a také ubližovanie si navzájom. Offense Ubližovanie si. is the primary weapon of the devil. Ubližovanie je tou primárnou zbraňou How nepriateľa. many churches have been destroyed because someone took offense? Koľko už zborov bolo zničených len preto, že ľudia tam medzi sebou útočili. How many Christians say, God told me to go to this church, A koľko kresťanov už povedal, Pán mi povedal, že mám ísť do tej cirkvi, when they're actually leaving a church because of offense? ale v skutočnosti odišli z nejakej inej cirkvi len preto, že tam boli nejaké útoky, nedorozumenia. And they go to the next church Išli do ďalšieho zboru with their baggage of offense and resentment. a vlastne s takým tým postojom, že bol na nich útočené a zopierali sa tomu. Nevysporiadali sa Jesus správne. Pán Ježiš povedal, And when you stand praying, keď stojíte, aby ste sa modlili, forgive. odpúšťajte. Because if you do not forgive, Pretože ak neodpustíte, neither will your Father in heaven forgive you. ani vám Otec nebeský neodpustí. Unforgiveness To neodpustenie causes the soldier spôsobuje, že to be vojak powerless. bude bez moci. Our greatest weapon To najväčšou is zbraňou prayer. je modlitba. And prayer has no power in unforgiveness. A modlitba nemá moc, pokiaľ žijeme v neodpustení. Hallelujah. Halelujá. Amen. The soldier Vojak must be of good character. musí mať takisto dobrý charakter. With this ministry, V tejto našej službe my focus mojím cieľom alebo zameraním is the character of people. je, aby mali ľudia dobrý charakter. When people come into the team, Keď ľudia vstupujú do nášho tímu, I'm not interested in your gifting.
Ja sa nezaujímam o to, I'm či not sú interested in your obdarovaní, ability, alebo aké majú schopnosti. your anointing, Pomazanie, heal, deliver, preach. uzdravuj, káž, vyslobodzuj. I'm interested in your character. Ale ja sa hlavne zaujímam o jeho charakter. Because the soldier of Christ is only as good as his character. Pretože vojak Pána Ježiša Krista iba je tak dobrý, aký je jeho charakter dobrý. So we focus on character. Takže my sa primárne zameriavame na charakter. Many people want anointing, Mnohí ľudia napríklad chcú pomazanie, gifting, obdarovanie. but the basis of ministry is character. A ten skutočný základ služby je It's a charakter. foundation. To je ten základ. If your foundation is cracked, Ak náš základ je skorumpovaný, prevrátený, when you build the house, tak keď budeme budovať dom, it won't survive tak to neprežije. because you have anger, Pretože si možno plný hnevu, unforgiveness, neodpustenia, offense, útoku, ubližovania, pride, pýchy, jealousy. závisti. All of that has to be repented of. Toto všetko, z tohto musíme robiť pokánie. Finally, Napokon, the soldier vojak must be strong in the Lord musí byť silný v Pánovi and in the strength of his might. a posilňovať sa v jeho moci. God has his part to play. Pán má svoju úlohu, ktorú bude konať. We have our part to play. A my máme našu úlohu, ktorú musíme konať. We must endure problems and suffering. A my musíme pretrpieť tie problémy a súženia. And as we endure and persevere, A ako to prekonávame a vytrváme, we trust him for grace and power. my mu tu dôverujeme, že on nám dá jeho milosť a moc. Hallelujah. Halelujá. Hallelujah. You are a heavenly man, a heavenly woman. Ste Boží mužovia a ženy. You are a heavenly soldier. Ste Božími nebeskými vojakmi. He gives power On dáva moc. for the battle. On vám dá moc do boja. Gives power, On dá moc. spiritual weapons, Duchovnú zbraň. the word of God. Božie slovo. You know, when Jesus comes again, Viete, keď Pán Ježiš znova príde, on the side of the horse is written, na jeho strane, na koňovi napísané the word of God. Božie slovo. A two-edged sword will come out of his mouth. A z jeho úst vyjde dvojsečný meč. Jesus rules us, his army, Pán Ježiš riadi svoju armádu by his word. svojim slovom. By his word. Svojim slovom. He commands by his word. On prikazuje svojim slovom. Live your life by the word. Žime naše životy podľa slova. His word is our command. Jeho slovo je našim príkazom. If you're living with someone Ak žijeme s niekým outside of marriage, mimo manželstva, you are disobeying his word. tak neposlúchame jeho His slovo. word says that a marriage is between a husband and wife, Božie slovo hovorí, že and manželstvo je all zväzok medzi else mužom a ženou. outside of that, A všetko mimo toho, he says, on hovorí, is sin. je hriech. Don't think you can take on demons Nemyslíme si, že môžeme ako nabrať démonov, and be a soldier. alebo že môžeme zvíťaziť nad démonmi While a living in byť vojakom. Pokým žijeme You're v deceiving hriechu. yourself. Ak si toto myslíme, tak podvádzame sami seba. The soldier, Pretože vojak, one of his weapons jedným z jeho zbraní is je the word of God. Božie slovo. We fight with the word My bojujeme Božím in the slovom power of the Holy v Spirit. moci Ducha Svätého. But when you deny the word, Pokiaľ človek popiera slovo, your words are powerless. tak naše vlastné slova sú úplne bezmocné. Hallelujah. Tonight, Dnes večer let's dedicate ourselves to the commander tak odovzdajme sa nášmu veliteľovi, of the army, veliteľovi of armády, the hosts of heaven. nebeského vojska. Let's give him our all. Odovzdajme mu všetko. If you become entangled in this world, Ak sme nejako týmito vecami tohto sveta obťažení, it is time teraz je ten to čas, sanctify yourself, aby sme sa posvetili, consecrate yourself aby sme sa to the koncentrovali commander na nášho veliteľa and stand and obey him. a
aby sme stáli a And poslúchali having ho. done all, A keď toto všetko to urobíme, stand. aby sme Hallelujah. stáli. Halleluja. Some of you Niektorí z are vás being battered by Satan. ste boli, nepriateľ na vás útočil. Stand. Stojte. Resist the devil. Vzopierajte sa nepriateľovi. And he will flee from you. A on utečie od vás. Take the word of God. Zoberte Božie slovo. Stand against him. Stojte proti nemu. Soldiers of Christ Vojaci Pána are Ježiša. not cowards. Are not what? Soldiers of Christ are not weaklings. Vojaci Pána Ježiša nie sú nejakí slabochovia. Be strong. Buďme silní. When Satan comes in and his demons, Keď diabol prichádza so svojimi démonmi and they bring pain and depression and suicide, a oni zo sebou prinášajú bolesti, depresie, myšlienky na samovraždu, marriage breakdown, či ničenie manželstiev, sickness, choroby, car accidents, nehody. be a soldier. Buďte vojakmi. Stand Stojte. against the enemy Stojte proti with the word of nepriateľovi God. Božím And slovom. having done everything, A keď všetko toto keep dokonáme, standing. stojme. His grace is sufficient. Jeho milosť je He will dostatočná. bring you through. On nás to vyvedie. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. There are seasons. Sú obdobia v živote Seasons change. a tie obdobia sa menia. Be faithful. Buďme verní. If you're in a season Ak sme v nejakom of období, spiritual warfare, napríklad duchovného boja, stay faithful. zostaňme Stay in verní. faith. Zostaňme vo viere. Stay in the word. Zostaňme v slove. Pray with others. Modlíme sa s ostatnými. Keep yourself in prayer Zotrvávajme v modlitbách, because the attack will cease. pretože tie útoky potom odídu. Satan comes in Diabol prichádza, and he leaves. ale aj musí odísť. Don't give in. Nedávajme mu priestor. Turn to your neighbor Obráťme sa teraz and say, susedovi don't give him ground. a povedzme susedovi, nedávaj diablovi priestor. Keep standing. Zostaň stáť. Resist the devil. Vzopieraj sa diablovi, You are a soldier. pretože ty si vojakom. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. You know, the devil's been defeated by the blood of Jesus. Viete o tom, že diabol už bol porazený krvou Pána Ježiša He's Krista? defeated. On je porazený. When Jesus Christ shed his blood, Keď Pán Ježiš prelial he svoju krv, disarmed the principalities and powers. on porazil tie mocnosti a moci. We are more than conquerors in Christ My sme Jesus. viac než víťazí v Pánu Ježišovi Kristovi. We have overcome by the blood. My sme už prekonali krvou Kristovou. You are a soldier of Christ. Ty si vojakom Ježiša Krista. Don't get entangled Nemiešaj sa s vecami in tohto this sveta. world. Tohto sveta. You're a soldier of Christ. Lebo ty si vojakom Ježiša Krista. The commander calls. A veliteľ volá. Jesus said Pán Ježiš povedal to the man who wanted to come človeku, ktorý chcel and prísť, follow him, ktorého chcel nasledovať. but first wanted to bury his father. A najprv chcel pochovať svojho otca. Let the dead bury their own dead. Nech mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych. But you Ale ty, come. poď. Amen. Amen. Don't get entangled. Nemiešajme sa s vecmi tohto sveta. We have a master Máme majstra, who loves you. ktorý nás miluje. If you're ready to serve the master Ak sme pripravení slúžiť as a heavenly majstrovi soldier, ako nebeskí vojaci, I invite you to stand. ja vás pozývam, postavme sa. If you're ready to not be entangled in this world, Ak ste pripravení, že sa rozhodujete nestarať sa o veci tohto to sveta, leave your sin zanechať svoj and to hriech follow Jesus a Christ, nasledovať Pána Ježiša Krista. to go when he says go, Aby ste išli, keď vám povie to choď. come when he says come. Aby ste prišli, keď povie príď. Now give him your heart Teraz mu dajte svoje srdce in love v láske and worship him. a v uctievaní jeho. Jesus, we worship you. Pane Ježišu, my ťa uctievame. You are the commander.
Ty si náš veliteľ. We are your people. My sme tvoj ľud. Your friends. Tvoji priatelia. Your soldiers. Tvoji vojaci. Your servants. Tvoji služobníci. Your command. Tvoj príkaz is our pleasure. Je našim potešením. To do your will. Aby sme konali tvoju is voľu. the greatest honor. To je tá najväčšia česť pre nás. That we could ever have. Akú sme kedy dostali. We repent. Oče, my činíme pokánie. Of all disobedience. Zo všetkej našej neposlušnosti. Now just tell the Lord your sins. Teraz len prosím, vymenujme Pánovi svoje hriechy. Vyznajme mu svoje hriechy. Sexual immorality. Či sexuálnu nemorálnosť. Lying. Klamstva. Horoscopes. Horoskopy. All types of new age. Všetky formy new age. The occult. Okultizmu. Witchcraft. Čarodejníctva. Palm reading. Čítania z rúk. Channeling. Takisto psychic healing. Uzdravovania cez média. Yoga. Yoga. Acupuncture. Akupunktúra. Greed. Ľutosť. Covetousness. Love of money. Milovanie peňazí. Just repent right now. Zo všetkého čínte pokánie. Jealousy. Žiarlivosť. Envy. Nenávisť. Ask the Lord to forgive you. Proste Pána, Pane, odpustí mi. Hnev. Swearing. Prisahanie. Or every form of uncleanness. Akákoľvek forma nečistoty. Pornography. Pornografia napríklad. Ask the Lord to forgive you. Proste Pána, Pane, odpustí mi, prosím. Dressing in a sexual way. Obliekanie sa nevhodne, necudne. You are his precious gift. Veď ste predsa jeho vzácnym darom. Holy unto him. Ste svätí jemu. Jesus, forgive us. Pane Ježišu, ask the Lord odpusti to nám, forgive you prosím. right now. Prosím, proste teraz Pána, aby vám Forgive us, odpustil. Lord. Pane, odpusti mi. In Jesus' name. V mene Ježiš. Just repent. Online, just repent right A tí, čo now. ste online, prosím, čínte pokánie. Tell him your sins. Vy povedzte Pánovi svoje Computer hriechy. gaming. Či hranie hier na počítači, rôzne závislosti, masturbation, every masturbácie, type of addiction. akákoľvek forma závislosti. I'm seeing someone, Ja vidím niekoho, you're addicted to food. ktorý je dokonca závislý na You're jedle. what the Bible calls a glutton. A viete, ako to You Božie love slovo food. nazýva, že It's what you think miluješ svoje about. brucho. It's what you crave. je to It's to, na čo become a myslíš, po čom stronghold in túžiš. your To mind. stalo až pevnosťou v tvojej Repent, mysli. Čín z toho and Jesus will pokánie. set you A free. Pán Ježiš ťa oslobodí. And he will put you on a divine diet. A on ťa postaví na Boží základ. I prophesy Ja it. to prorokujem. He's putting you on a divine diet. On ťa stavia na Boží základ. Say goodbye to your junk food. Rozlúč sa so svojím In nezdravým Jesus' jedlom. name. V mocnom mene Ježiš. And all God's people said, A všetko Boží ľud povie. Hallelujah. Halelujá. Amen. Amen. Praise God. Sláva Praise buď Bohu. God. Praise God. Sláva buď Bohu. So there's a Takže- woman who's listening right now, Teraz je tu žena, ktorá teraz počúva. and perhaps later there's someone listening, A takisto možno niekto počúva tiež. and there's a man in your life, Je muž v tvojom živote. and he's enticing you. A on ťa vyzýva dávať návrhy. He's saying it's okay. A on hovorí, že to je všetko v pohode. We love neboj. one another. Veď my sa milujeme však. Let's sleep together. Poďme, vyspíme sa spolu. It's love. Vieš, to je láska. That's what the man is telling you. Toto ti hovorí ten muž. Now I'm telling you Ale ja ti hovorím, that he has a demon of lust. že on má démona And žiadostivosti. And if you sleep with him, Ak budeš s ním spať, you'll get that spirit. tak takisto získaš toho It'll démona. trap you, A to ťa úplne and you'll need pochytí. deliverance. A ty budeš potrebovať potom So in the vyslobodenie. love of Jesus, Takže v láske Pána Ježiša he has Krista warned you on ťa varoval against this relationship. proti tomuto vzťahu. Amen. Amen. Praise God. Sláva buď Bohu. You know, when God warns you, Viete, keď vás Boh it's varuje, because he loves you to je preto, lebo vás miluje, to save you aby vás from zachránil your own foolishness. z vašej vlastnej bláznivosti. Amen. Amen. Pour out our